nukuri kw'Imana ihoraho ufitiyerekwa nje mfitiyerekwa intambara Imana yaranyeretse muri 2017 yego narayibonye intambara y'Igoma intambara izarangirira Igoma abanga intambara iri muri hano muri Nord Kivu intambara ya mbere nira yarangiye iratugeze Ben iya kabiri ni Igoma intambara irangiye Igoma nukuvuga tuzarushwa n'imodoka kwiruka zigenda kugira ngo turebe iyo turagera kuya mugereyo tu yego umunsi uzumva Goma yafashwe hazafatwa abagabo abasirikari ibihumbi n'ibihumbi muzumirwa n'abandi bazahungira mu Rwanda baraba mercenaires hazafatwa abasirikari si yose izumirwa bye narabibonye hafashwa abantu bicaye muri cyo maguru yundi bafite inyota hariho abagore bambaye afite menshi abasirikari n'abana babo yego intambara iziruka gusumbya ukuri shambarisho kindi cyongeyeho ndakurahiye ibukavu nta rusaso ruzarirayo mwebwe intambara Uvira nta ntambara izabayo nta ibazagira Karemi nta ntambara izabayo tuzongera guhura n'intambara irikasi turi kwinjira ubumbashi impamvu iki bari aba operateur économique bari muri za mining niba za supplyinga support Kisekedi ariko ngo tuzahagwanira iminsi 45 ubumbashi irikasi ubumbashi ndabahaye mwaramutse nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure TV. Iyakure TV ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizegwe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya 12 ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2025. Sangwa kaze muri aya makuru yacu yo muri kano gatondo. Uyu mumaze kumva ni Colonel Jean-Marie Vianney Kazarama yabaye umuvugizi w'abarwanyi ba M23 mu mwaka w'ibihumbi 2012 kugeza mu bihumbi 2013 ubwo batsindwaga urugamba mu mujyi wa Goma maze bagahungira mu gihugu cya Uganda no mu Rwanda. Uyu Colonel Jean-Marie Vianney Kazarama yatangaje amagambo akomeye cyane. Abemera iby'ubuhanuzi baravuga yuko ibyo Colonel Jean-Marie Vianney Kazarama yatangaje byamaze gusohora ndetse n'ibitaraba barabitegereje. Muri aya makuru yacu turaza kugaruka kuri ubu buhanuzi bwa Colonel Jean-Marie Vianney Kazarama. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira yuko mu gihugu cy'u Burundi ibintu byayangaye. General Evariste Ndayishimiye ashobora kwicwa. Abasirikare bagiye kurwana muri Kongo bagatsindwa urugamba bamaze kugumuka. Amakuru mfite aremeza yuko abajenerali bakomeye mu gihugu cy'u Burundi baba barimo gutegura imigambi yo gukindura General Neva. General Neva ashobora kwicwa. Mu gisirikare cy'u Burundi indyane ni zose. Amakuru mfite aremeza yuko hari akagwi k'abajenerali bamaze kugumuka ndetse General Evariste Ndayishimiye ari mu yabira. Ibi nabyo turabigaruka ko muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira ko mu gihugu cy'u Burundi ubwoba bukomeje kwiyongera. Hari ubwoba ko intambara ikomeye cyane yabigiye kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihe rero General Evariste Ndayishimiye akomeje kuvuga yuko agiye gutangiza intambara ku barwanyi ba M23 mu gisirikare cy'u Burundi ibintu nibicika. Ntabwo barimo kumvikana ku migambi ya General Neva. Bamwe mu basirikare b'u Burundi baravuga yuko iyi ntambara bagomba kuyihagarika. Hari n'abandi bashyigikiye General Ndayishimiye bamubwira rwose ko bagomba gutera M23. Ibi nabyo turabigaruka ko muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira ko ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 11 abarwanyi ba M23 bacakiye abasirikare benshi b'u Burundi mu gisagara cya Uvira. Abarundi bacakirwe muri Uvira harimo Colonel Nitabara Egide w'igisirikare cy'u Burundi. Amakuru yizewe yemeza neza ko intare za Sarambwe zamucakiye yihishe mu kazu yari ari kumwe n'abasirikare 4 bari bamucungereye umutekano. Bose bari binyegeje. Amakuru rero aremeza yuko intare za Sarambwe zamaze kumucakira.
Mu gihe rero Koloneli Nitabara w'igisirikare cy'u Burundi yamaze gucakirwa ku munsi w'ejo ku mupaka w'u Burundi na Kongo, intare za Sarambwe zashoreye abasirikare benshi b'u Burundi maze basubira mu gihugu cyabo. Abasirikare babarirwa mu majana b'igihugu cy'u Burundi bavuye mu gisagara cya Uvira maze banyura ku mupaka wa Gatumba berekeza iwabo mu Burundi. Ni igikorwa cyakozwe n'abarongoye M23. Nabyo turabigaruka ko muri aya makuru yacu, ndetse turabire hamwe icyo bisiguye kuri iyi ntambara. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira ko ubutegetsi bwa Kongo bukomeje kudagadwa. Kisekedi yabuze ayacira n'ayamira nyuma y'aho abarwanyi ba M23 bacakiye igisagara cya Uvira. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kongo bakomeje kotsa igitutu Kisekedi bavuga yuko ari ikinebwe, bakavuga yuko amagambo yose yagiye atangaza nta na rimwe yigeze yubahiriza, ngo yakomeje gukangata avuga yuko azatera u Rwanda ariko ntabwo yigeze abikora, ngo yakomeje gukangata avuga yuko azisubiza Goma na Bukavu, none dore intare za Sarambwe zamaze kugera muri Uvira. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kisekedi baramunebagura cyane, bakavuga yuko abaturage ba Kongo bakwiye guhaguruka maze bagakora imyigaragambyo ikomeye cyane yo kwamagana Kisekedi, ndetse ngo bakamutembagaza ku butegetsi. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kisekedi barimo bwana Jean-Marc Kabunda bamaze kuvuga yuko bagiye gutangiza ubukangurambaga bugamije kurwanya Kisekedi ndetse no gushyira ahagaragara ibinyoma byiwe yagiye abeshya abakongomani. Ibingibi rero nabyo turabigaruka ko muri aya makuru yacu. Niba utarakanda subscribe ndagusabye ngo ubikore, kanda kuri like ndetse usangize abandi ibiganiro byacu. Nyamuneka wibuke gukanda kuri like. Sangwa kaze rero muri aya makuru yacu idonido. Nkuko natangiye mbibabwira mu mpfunyapfunyo, uyu nguyu ni Koloneli Jean-Marie Vianney Kazarama. Uyu Koloneli Jean-Marie Vianney Kazarama yavugiye abarwanyi ba M23 mu mwaka w'ibihumbi 2012 ndetse no mu bihumbi 2013 ubwo zino nyeshyamba zagabaga ibitero zigafata Bunagana ndetse zikigarurira umujyi wa Goma. Koloneli Kazarama yari umuvugizi wa M23. Uyu Koloneli Kazarama mu mwaka w'ibihumbi 2024 yatangaje aya magambo akomeye cyane. Nukuri kw'Imana ihoraho mfitiyerekwa, nje mfitiyerekwa intambara Imana yaranyeretse muri 2017. Yego, narayibonye iyi ntambara y'Igoma. Intambara izarangirira Igoma. abanga intambara iri muri hano muri Nord Kivu. Intambara ya mbere ni iriya yarangiye iratugeze Ben, iya kabiri ni Igoma. Intambara irangiye Igoma ni ukuvuga tuzarushwa n'imodoka kwiruka zigenda kugira ngo turebe iyo turagera kuya mugereyo tu. Yego, umunsi uzumva Goma yafashwe hazafatwa abagabo abasirikari ibihumbi n'ibihumbi muzumirwa, n'abandi bazahungira mu Rwanda baraba mercenaire. Hazafatwa abasirikari si yose izumirwa. Bye narabibonye hafashwa abantu bicaye mu yicaye maguru yundi bafite inyota. Hariho abagore bambaye afite menshi, abasirikare n'abana babo. yego, Intambara iziruka gusumbya ukuntu ishamba risho. Ikindi cyongeyeho ndakurahiye Ibukavu nta rusasu ruzarirayo. Mwebwe intambara Uvira nta ntambara izabayo, nta bibazagira. Karemi nta ntambara izabayo. Tuzongera guhura n'intambara irikasi turi kwinjira Lubumbashi. Impamvu ki? Bari aba operateur économique bari muri za mining ni baza supplyinga support Kisekedi. Ariko ngo tuzahagwanira iminsi 45 Lubumbashi irikasi Lubumbashi. Yavuze yuko umujyi wa Goma uzafatwa. Yavuze yuko umujyi wa Bukavu uzafatwa nta mirwano ibayeho. Yavuze yuko umujyi wa Uvira nawo uzafatwa nta mirwano ibayeho. Ibi byose yabitangaje mbere yuko biba, kandi uko yabitangaje niko byagenze. Koloneli Jean-Marie Vianney Kazarama yari yatangaje ko Imana yamweretse iyi ntambara. Ibyo yatangaje byose byarabaye. Yavuze yuko mu mujyi wa Goma hazafatirwa abasirikare ibihumbi n'ibihumbi. Ibingibi rwose byarabaye. Abasirikare ibihumbi n'ibihumbi ba SADC ndetse n'abasirikare ba FARDC bose intare za Sarambwe zabacakiriye mu mujyi wa Goma.
Koloneli Jean Marie Vianney Kazarama yagiye kure rwose, anavuga yuko mu mujyi wa Goma abacancura bazahafatirwa kandi ko abacancura bazahungira mu gihugu cy'u Rwanda. Ni nako byagenze, abacancura banyuze mu gihugu cy'u Rwanda berekeza iwabo muri Romania. Ibyo yavuze byose byarabaye, ndetse abizera iby'ubuhanuzi baravuga ko uyu mugabo ari umuhanuzi ukomeye cyane. Koloneli Kazarama yatangaje yuko intare za Sarambwe zizafata ibice byinshi. Ibyo yavuze byose birimo kugenda biba, n'ibindi yagiye atangaza bitarasohora. Abantu baracyabitegereje kandi bafite icyizere ko bizasohora. Muri kano kanya rero reka twerekeze mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi ibintu byayangaye, ibintu byakomeye rwose. General Evariste Ndayishimiye ari mu yabira. Amakuru mfite aremeza yuko abasirikare bagiye kurwana muri Kongo maze bagatsindwa intambara, bamaze kugumuka. Abasirikare bagiye muri Kongo bafite umujinya mwinshi, babonye bagenzi babo bagwa ku rugamba. Imiryango y'abasirikare bapfiriye muri Kongo nayo irafite agashavu. Ishavu riraniga mu miryango y'abasirikare bagiye kurwana muri Kongo. General Evariste Ndayishimiye ari mu byago bikomeye. Abasirikare bagiye kurwana muri Kongo bamaze kugumuka, ndetse amakuru mfite nuko bagiye gutembagaza ubutegetsi bwiwe. Amakuru yizewe arimo kongeraho avuye mu bategetsi bakomeye mu Burundi aremeza neza ko abajenerali bakomeye mu Burundi nabo rwose bamaze kwiyamiriza ibikorwa na General Neva. Bamugiriye inama yo kutarungika abasirikare muri Kongo, ariko abitera utwatsi maze yohereza abana b'u Burundi bajya gupfira muri Kongo. Amakuru yizewe angeraho yemeza yuko hari abasirikare barimo gutegura imigambi yo gukindura General Neva. General Neva rwose bazamutembagaza ku butegetsi. Amakuru yizewe akavuga yuko umugambi wamaze gucurwa, ndetse ko abasirikare bakomeye bamaze kwemeza yuko General Neva bagomba kumwikiza. General Evariste Ndayishimiye kuba yarohereje abasirikare b'u Burundi muri Kongo ngo yakoze ikosa rikomeye cyane. Ngo ni ikosa rikomeye cyane kandi byatumye igisirikare cy'u Burundi gicika intege, kandi ngo byatumye igisirikare cy'u Burundi kimaramara imbere y'abarwanyi ba General Makenga. Ngo ni igisebo gikomeye cyane kubona abasirikare b'u Burundi bakubitwa n'inyeshyamba. Ngo ni igisebo gikomeye cyane kandi kubona abasirikare b'u Burundi bakubitwa maze bakirukanka imbere y'inyeshyamba. Ibingibi byose rero General Evariste Ndayishimiye ngo agomba kubyishyura byanga bikunda. Abasirikare bararakaye kandi ngo bagomba kumutembagaza ku butegetsi. Muri iyi minsi General Evariste Ndayishimiye yabuza yacira n'ayamira. Intambara yo muri Kongo iramumaramaje rwose. General Neva yari yarungitse abasirikare b'u Burundi muri Kongo kugira ngo bajye gufasha ubutegetsi bwa Kisekedi maze barwanye M23, ariko byaramutaye kuwa amazi. Abasirikare barenga 800 b'u Burundi baguye muri Kongo. Abasirikare barenga 1500 barakomeretse mu buryo bukomeye. Intare za Sarambwe zacakiye abasirikare b'u Burundi barenga 400. Amakuru yizewe kandi yemeza yuko abasirikare bapfuye, ibiziga byabo byagiye bishyingurwa mu myobo rusange muri Kongo, ibindi bigashengukira ku misozi. Ni ibintu byashavuje imiryango y'abasirikare baguye muri Kongo. Amakuru yizewe arimo kongeraho avuye mu gisirikare cy'u Burundi. Amakuru nkura mu masoko yanjye akomeye cyane aremeza ko igisirikare cy'u Burundi cyamaze gucikamo imigwi ibiri. Hari abasirikare bashyigikiye General Neva, ndetse hari n'abasirikare bamaze kugumuka bavuga yuko General Evariste Ndayishimiye akomeje kwicisha abana b'u Burundi. Akomeje kubarungika muri Kongo bagapfirayo, kandi ngo ni kubw'inyungu ziwe wenyine. Ubutegetsi bwa Kongo bwaratanze za miliyoni nyinshi z'amadolari kuri General Evariste Ndayishimiye. Aya mamiliyoni yose yagiye mu mifuka ya General Neva. Abasirikare b'u Burundi bagiye muri Kongo bamaze iminsi barimo kuvuga yuko nta gashahara baronka, ndetse bakavuga yuko n'agashirika bute bari baremerewe batigeze bakaronka. Agahimbaza musyi bari baremerewe n'ubutegetsi bwa General Neva ntabwo bigeze bakaronka. Ibingibi rero byatumye abasirikare bagumuka, ndetse bakabona yuko barimo kurwanira inyungu za General Neva wenyine.
Muri iyi minsi kandi hari ukutumvikana gukomeye cyane hagati y'abajenerali na perezida Evariste Ndayishimiye. Hari abajenerali bakomeje kugira inama Generali Neva ko yahagarika iby'intambara arimo gutegura agamije kurwana na M23. Abajenerali bamugiriye inama ko yava muri iyi ntambara yo muri Kongo, ariko amakuru yizewe aremeza ko Generali Neva yarahiye agatsemba akavuga yuko agiye gutangiza intambara ikomeye. Abajenerali bamugiriye inama yanga kumva. Ibingibi rero birimo guteza indyane mu gisirikare cy'u Burundi. Abajenerali baravuga yuko bagomba gutembagaza Generali Neva ngo bigaragara yuko yamaze guta umutwe kandi ngo ashobora gukwegera abarundi akarambaraye. Muri iyi minsi Generali Evariste Ndayishimiye aravuga yuko agiye kurwana na M23 akayirukana mu gisagara cya Uvira. Ibitwaro biremereye cyane by'igisirikare cy'u Burundi byamaze kwegera neza mu gace ka Gatumba. Abasirikare benshi kandi bafite intwaro zikomeye nabo baryamiye amajanja. Generali Neva ngo agiye gutangiza intambara ikomeye cyane mu karere kandi agomba kwirukana M23 mu gisagara cya Uvira. Generali Neva avuga yuko azanahangana n'igihugu cy'u Rwanda, avuga yuko aricyo kinyegeje inyuma y'abarwanyi ba M23. Generali Evariste Ndayishimiye akomeje gukora ibikorwa byerekana yuko Burundi bugiye kwinjira mu ntambara ikomeye cyane. Abajenerali bamwe rero bakavuga yuko bagomba gutangirira hafi, ngo nta kindi bagomba gukora usibye kwica Generali Evariste Ndayishimiye cyangwa se bakamutembagaza ku butegetsi bwiwe. Mu gihe rero Generali Evariste Ndayishimiye akomerewe cyane, Kinshasa naho ibintu byakomeye. Perezida Tshisekedi yabuza yacira n'ayamira. Tshisekedi abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe bamumereye nabi. Baravuga yuko ari ikinebwe, bakavuga yuko ari umubeshyi, ngo yagiye atangaza ibintu inshuro nyinshi ariko nta na kimwe yigeze akora. Bwana Jean-Marc Kabunda urongoye ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi yifatiye ku gahanga Tshisekedi. Yavuze yuko abaturage ba Kongo bakwiye guhaguruka maze bakamagana Tshisekedi, ngo yagiye avuga yuko azarwanya M23, ariko muri iyi minsi ngo birimo kwibonekeza ko izi nyeshyamba zirimo gusatira ibice byinshi bya Kongo. Bwana Jean-Marc Kabunda yavuze yuko niba nta gikozwe vuba na bwangu ngo abaturage ba Kongo bavaneho Tshisekedi, ngo bazisanga inyeshyamba za Generali Makenga zabasanze i Kinshasa. Jean-Marc Kabundu yavuze yuko intare za Sarambwe rwose ziri ku muvuduko ukomeye cyane, ndetse ko zishobora kwinjira i Kinshasa niba Tshisekedi akomeje kurongora igihugu cya Kongo. Ngo ntacyo Tshisekedi arimo gukora ngo arwane na zino nyeshyamba, ahubwo ngo akomeje gutangaza amagambo y'ibinyoma. Abarwanya ubutegetsi bwa Tshisekedi baravuga yuko yagiye akangata avuga yuko azatera u Rwanda, ndetse akavuga yuko azisubiza Goma na Bukavu. Ariko muri iyi minsi ngo birimo kwibonekeza ko M23 irimo gucakira ibice byinshi. Ibingibi rero ngo ni ugutsindwa kwa Tshisekedi. Abaturage ba Kongo bakwiye guhaguruka vuba na bwangu maze bakamurwanya akava ku butegetsi. Mu yandi makuru akomeye cyane, ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 11 abarwanyi ba M23 bacakiye abasirikare benshi mu Burundi. Abasirikare babarirwa mu majana b'igihugu cy'u Burundi bacakiriwe mu gisagara cya Uvira. Ku munsi w'ejo bano basirikare b'u Burundi intare za Sarambwe zarabashoreye maze bataha mu gihugu cyabo cy'u Burundi. Banyuze ku mupaka wa Kavimvira berekeza iwabo mu Gatumba. Ku munsi w'ejo kandi intare za Sarambwe zacakiye umukoroneri w'igihugu cy'u Burundi, zamucakiriye mu nzu yari yihishemo mu gace ka Uvira. Koroneri Nitabara Egide w'igisirikare cy'u Burundi intare za Sarambwe zaramucakiye. Amakuru mfite aremeza ko kugeza muri kano gatondo intare za Sarambwe zikimufite mu mujyi wa Uvira. Turaho hariya sinakubitiyeyo, ariko byarahatswe habuze gato ngomba nkubitireyo. Hanyuma rero sinzi ukuntu Imana ibigenjeje bankura kuri list. Mubo twari kumwe bagiyeyo hagomba hajeyo majana 3, noneho tuvamo turi 50 hagenda 250. Hagarutse ijana
irindi 105 ryaguyeyo yaguye hariya n'umwoto n'umuriro kare barya abahungu basarambwe kare banogora ijisho abarwanyi ba M23 bamaze gucakira umukoloneli w'igihugu cy'u Burundi. Ndasubiramwe, abarwanyi ba M23 bamaze gucakira umukoloneli w'igihugu cy'u Burundi, bamaze kumucakirira mu gisagara cya Uvira. Amakuru yizegwe arimo kongeraho aremeza ko uyu mukoloneli amaze gufatanwa n'abasirikare 4 b'igihugu cy'u Burundi. Intare za Sarambwe zimaze kubacakira kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 11. Intare za Sarambwe ziri mu bikorwa bikomeye cyane byo guhiga bukware abarundi, abazarendo ndetse na FARDC bakinyegeje irya nino mu gisagara. Amakuru amaze kongera ko muri kano kanya aremeza neza ko intare za Sarambwe zacakiye abarundi benshi. Intare za Sarambwe kandi zacakiye abazarendo, abasirikare ba FARDC nabo intare za Sarambwe zabacakiye. Yakure TV imaze kumenya yuko umukoloneli w'u Burundi ari mu basirikare bamaze gucakirirwa muri Uvira. Amakuru yizewe amaze kongera ko kuri uyu mugoroba aremeza neza ko koloneli Nitabara Egide w'igisirikare cy'u Burundi intare za Sarambwe zamucakiye. Koloneli Nitabara Egide w'igisirikare cy'u Burundi intare za Sarambwe zamucakiye. Bamusanze yinyegeje mu nzu ari kumwe n'abasirikare 4 b'igihugu cy'u Burundi, bari binyegeje mu gisagara cya Uvira. Amakuru akemeza yuko yari yihishe ndetse ngo yari yabuze uko yataha mu gihugu cy'u Burundi. Ibingibi birimo gutangazwa n'amasoko yanjye mu ntare za Sarambwe. Koloneli Nitabara Egide intare zamucakiye. Amakuru kandi aremeza yuko uyu koloneli Nitabara Egide yari afite ibikoresho bya gisirikare ndetse abasirikare bari bari kumwe nawe nabo bari bafite inkoho. Nyuma yaho abarwanyi ba M23 bamaze gucakira igisagara cya Uvira, batangije ibikorwa bikomeye cyane byo gusukura umujyi. Ni ibikorwa byo guhiga bukware abazarendo, FARDC ndetse n'abarundi bakinyegeje mu gisagara cya Uvira. Abarundi benshi barimo gucakirwa, abasirikare benshi ba FARDC nabo barimo gufatwa. Abazarendo barimo kugerageza kurasana n'intare za Sarambwe maze intare za Sarambwe zikabashahura. Ni nako byagenze mu gatondo k'irigenekerezo rya 11. Hari abasirikare b'u Burundi bagerageje kurasa kuri M23 maze babona ayimbwa yaboneye ku mugezi. Intare za Sarambwe zabishe. Hari ibiziga by'abasirikare b'u Burundi byagaragaye irya nino muri za karitsiye ndetse amakuru akemeza yuko intare za Sarambwe zabarashe. Amakuru yizewe arimo kongera ko muri uyu mugoroba aremeza ko abasirikare b'u Burundi bakomeje kwita kuri songoye. Abasirikare b'u Burundi binyegeje irya nino muri Uvira bakomeje kwita kuri songoye. Hari abanze kumanika amaboko yabo ngo barambike intwaro zabo hasi. Bano rero intare za Sarambwe zirimo kubashahura. Amakuru yizewe aremeza yuko koloneli Nitabara Egide nawe intare za Sarambwe zari zigiye kumushahura. Habuze gato rwose abasirikare bari bari kumwe na koloneli Nitabara Egide barashe amasasu agera kuri 3. Intare za Sarambwe zari zigiye kubarasa. Koloneli Nitabara Egide nta kuzuyaza yahise azamura amaboko, ndetse abari bamurinze nabo intwaro zabo bazijugunya hasi maze bazamura amaboko. Intare za Sarambwe zirabacakira. Amakuru yizewe ndimo kuvana mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko koloneli Nitabara Egide yararongoye imirwano yabereye mu bice bya Ruvungi, yanarwaniye mu bice bya Sange. Amakuru akemeza yuko yageze mu gisagara cya Uvira arimo guhunga imirwano yari ikomeye cyane muri iriya misozi ikikije igisagara cya Uvira. Amakuru namaze kumenya aremeza yuko mu gisirikare cy'u Burundi bari baramurungitse muri Kongo ari kumwe n'amabatayo agera kuri 5 yagombaga kurinda imisozi ikikije igisagara cya Uvira. Gusa byarabataye kuwa amazi. Amakuru yemeza neza ko abasirikare benshi cyane bamaze gutoroka urugamba ndetse abo yararongoye benshi muri bo basize ubuzima muri Kongo. Muri uyu mugoroba w'igenekerezo rya 11, iyi nkuru yo gufatwa k'umukoloneli w'igisirikare cy'u Burundi
ni iyindi nkuru mbi cyane irimo kwiyongera kwa General Evariste Ndayishimiye. Koloneli Nitabara Egide w'igisirikare cy'u Burundi, intare za Sarambwe zamucakiye. Ni ikimwaro gikomeye cyane kwa General Evariste Ndayishimiye. Ni ugutsindwa gukomeye cyane ku gisirikare cy'u Burundi. Yakure TV yamenye yuko nomero ya gisirikare iranga uyu mukoloneli ari SS 0491. Niyo nomero iranga uyu mukoloneli mu gisirikare cy'u Burundi. Inomero yiwe imuranga mu gisirikare cy'u Burundi ni SS 0491. Iyi niyo nomero ya Koloneli Nitabara Egide. Umumenyesha makuru wacu Dani Faruku uri muri Uvira aravuga yuko intare za Sarambwe zirimo kugenzura igisagara cyose. Ibimenyesha makuru byo muri Kongo byo biravuga yuko intare za Sarambwe zirimo kugenzura agace gato cyane k'igisagara. Iki ni ikinyoma. Intare za Sarambwe zirimo kugenzura umujyi wose wa Uvira, ndetse zirimo guhiga bukware abazarendo, abasirikare b'u Burundi ndetse na FARDC bakinyegeje irya nino mu mazu. Inkuru rero yatangaje abasirikare ba M23 no gucakira umukoloneli w'u Burundi wari urimo kubundabunda mu nzu yinyegeje. Amakuru akemeza yuko uyu mukoloneli ngo yabuze uko yahungira mu gihugu cyiwe cy'u Burundi. Ubwo yatekerezaga guhunga, intare za Sarambwe zari zamaze gukandagira mu gisagara. Ni nako bimeze ku bandi basirikare benshi b'u Burundi bakinyegeje mu mazu irya nino. Amakuru mfite yemeza yuko bamwe bamaze kuvanamo imyenda y'igisirikare. Amakuru namaze kumenya aremeza neza ko n'uyu mukoloneli Nitabara Egide basanze yambaye imyenda ya gisivile. Yari yamaze kuvanamo imyenda y'igisirikare cy'u Burundi. Ni ikimwaro gikomeye cyane, ni agashavu gakomeye cyane ku gisirikare cy'u Burundi. Abasirikare ba General Evariste Ndayishimiye barimo kubafata nk'abafata impene, barimo kubacakirira ku rugamba. Ndetse biratangaje kandi biteye isoni kubona umukoloneli w'igisirikare cy'u Burundi yinyegeza mu kazu mu gisagara cya Uvira. Intare za Sarambwe zamuturumbuyemo rwose, ndetse intare za Sarambwe zamaze kumucakira. Ku munsi w'ejo General Byamungu w'abarwanyi ba M23 yahamagariye abarundi bose kurambika intwaro hasi maze bagataha mu gihugu cyabo. M23 ivuga yuko inzira zifunguye. Abarundi bose bagomba kuva muri Kongo bagataha iwabo. Ndetse n'abafashwe matekwa, intare za Sarambwe zavuze yuko zigiye kubarekura maze bagataha mu gihugu cyabo cy'u Burundi. Nta murundi bashaka mu gisagara cya Uvira, nta murundi bashaka muri Kongo. Abinyegeje irya nino mu mazu ndetse n'abarimo kurwanira mu gace ka Minembwe, intare za Sarambwe zirababwira yuko inzira ifunguye, ngo bagomba gutaha mu gihugu cyabo vuba na bwangu.